Dijatreta, staklo, komini, 4. vijek nove ere. Skupocjeni stakleni pehar, poznat pod latinskim nazivom dijatretum. Izrađivan je u nekoliko tehnika: slobodno duvanje, apliciranje, brušenje i rezanje. Pehar je u osnovi izrađen od kristalnog providnog stakla, dok su dekoracije izvedene od kobalt plavog stakla. Proizvodnja ovakvih posuda zasnivala se na visokom empirijskom znanju staklara, njihovim umijećem i zanatskom vještinom. Ovakav predmet predstavljao je vrhunac razvoja staklarske vještine u antici. Postoje 2 vrste dijatreta sa figuralnim ukrasom i mrežastim dekorom. Dijatreta koja je pronađena u kominima pripadala je tipu mrežastih dijatreta, dekor mreže obuhvatao je čitav sud. Pored mrežaste dekoracije, ispod samog oboda pehara nalazi se tekstualni natpis Vivas Paneleni Bona, sa nedostajućim slovom koje bi po pretpostavci bilo M. Ovaj natpis bi se preveo kao zavjetna poruka ili zdravica, a glasio bi Živi Panelenije u dobru, dobrom sjedanju. Natpisi i mreža povezani su za posudu sa spojnicama od stakla iste boje kao i osnova. Pretpostavlja se da potiče iz čuvenih kelnskih radionica, a njena vrijednost, kako za vrijeme Rima, tako i danas, je ogromna. Trenutno se smatra za najvrijednije pokretno kulturno blago države Crne Gore.